Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkaba cantike mandeu am tagaina Allah subhanahu wa ta'ala fa kaba shetana tawrama dina wala da sanma min damne le flave amaziza la ni setik masata ko barkay kanyin ala fa Allah subhanahu wa ta'ala min ga sena kortaledo anaka bunyaka faranga ni mbaraina liyakuna al'amal ibtigha'an liwajhi Allah ta'ala jango dakurinya flame mina bwanda bi akake Allah subhanahu wa ta'ala nyeda nyinne kama lala gharadin dunyawi akanaka jemma ko kama o ko fami solike anga sababu nyuma ka alkraba sallallahu alaihi wasallam ana jenyo zanmo ana bona sanmo namboro lami fol kere asalamu for bajma kullu to bele jeleyi اخوان المسلمين ملام السلام أوصيكم بتقوى الله العظيم ما الذي يكون لا دليكو أيتوا جانا سر الله سبحانه وتعالى وأحذركم من معصيته الداعية إلى عذابه العليم ما الذي يكون لا دليكو أيتوا نزمبو الله سبحانه وتعالى كتلا على كوانا مينجا السلام أيتوا نزكو كو كليلا الله ستلا كوانا مين دبلا أيتوا نزكو كدبلا لله جين أن الله هركونا جاب سرنا يا ربي على كانوكويا أنا بسمع بلا جليما جعلني الله وإياكم من المتقين بساتك مساد ديلي على كننا أو بلا جلي فرا أن يسرنا جونغا الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه على كجو نيوما منو نو بما لا مي كاتوكو بما بلا جلي لا نيومانا معشر المسلمين السلام عليكم مسوما إن شاء الله تعالى على الصنع الله سبحانه وتعالى جناني أي الكلام اليوم أنا بشوينا سكيبما إرشاد وإيضاه بلا سر لدو أن اللجية لدو السلام فربا جمع كله على المؤتمر العادي الثالثي للمجلس الأعلى الإسلامي بمالي على الصنع الحمد لله رب العالمين بشوينا أنا سكي kada kurinya fladi ho conseil islamique kala da nyonye min temena do franje damene na do ngoro ya kuma chayara la foka chayala ga shidomo ma kuma chayala Allah subhanahu wa ta'ala jomun kerangara ni doni nyuma ye olu ma kuma chaya wajibi ya ledo kuma chama munu vla réseaux sociaux sanve kuma chama munu vla bolola fanga chembla akrefe jango ka ala deme ka kira deme ka alislamiya deme namo ke lahara Allah subhanahu wa ta'ala banyininga assalamu isma'u aywa ay laminike aywa lima naqulu wa'u amina min mwanda sisa assalamu chamana musoma belejele ki tloma jo nasor la imma ko be hokosa islamique kabiru kurami asigira sisa nasor imma ko bala ka chen yere do chemi nabina fo Qur'an bi sekada kambolo dala ka Qur'an kan jere la har ala kan nyingala ni mako bo chena ko shido balma ke balma muso sangoni tulo majo ya rabbi afacho ko nyuma Allah subhanahu jati kama ala ko noko ya anambal assalamu bela jeleye kayfa tamma al-wafaq ala tajdid idaratiha choko jumena ko conseil islamique bureau kura asigira chogodi ben kera ka chogodi Allah subhanahu wa ta'ala anaka jena ka bunye kono
wa ta'yin ra'isiha ra'isan li kafatil muslimin anyema ba asugandira chugodi kaka mal assalamu kama anyema yi fami nyira mi wele malma ke malma muso am saki ko fe doni jekulu mi nyira mi wele enve malaya ko hoko say islamique alhamdulillah rabbil alamin ala sona anyi mimme anga jamana dono baw fe anyi me anga chogoro baw fe ko nyinende ye jekulu sikile senga nyinende asanta ani wolovla nay ala sona nyema do temena munu ñu salamu kama nyema yake ne jekulu nyema yalla alhamdulillah rabbil alamin قد تجدد المسلمون اجمعون ادارتها على الصنام الاسلام بدا جرك فرانيونغا ko silame jekulu barkale ka biro kura ya nyine ka sababu ka ayara sharia kisaw ka pumay sharia kisaw ya jira ni ala latigara la ko mawma kar amanye may ye manda flake ala ka jien kono salamo ka jien kono ya fa be dima ibi dugo ka salamo yo rubi dugo ka iye ibi tabla salamo ko fe ka salamo deme aslamia sabatilni aslamia nyetala nga ebi bo anyema yalla alhamdulillah rabbil alamin mamana sharia kisaw yo nyini en va faire la nyonga le 21 avril 2019 samedi ni dimanche temeni ka biro kurokoroya jekulu ka sharia la batole kama jamana sharia la batole kama apma salamo ka fara nyonga kuni mami ma famu nindo jejoro nyini te jemusa ka nyini te fama la geralite alaka dina jolido salamo fara nyonga do salamo sirli nyona odo alquran na su yo nyini alkara sallallahu alaihi wasallam ka sunna yo nyini don shi do ko benga yo o nyini alkara ba fatura ka to de la selwati ya duru de tle kono alaka ngana jowo jo misir la salamo nye aba fa salamo ma isawu atadilu aya fara nyonga ka gere nyona aka bar nyongo ka kada son aka jenge nyoma alkara sallallahu alaihi wasallam ka sharia ye anyine ni salamo farla nyonga yoro o kama abla o nyefa ka ku kama alimami ye selila asalama mana je o yela ko amvar la nyonga ko ngara je kulu nyumanye asalama ba nyini nyima ka nyini o je kulu la alkara sallallahu alaihi wasallam la degele kama bar sabana alkara ba ku kela bolo jo kon nya tato abna ta alka drapo korta abna ta allah subhanahu wa ta'ala ka puma korta aba bolo shin chekelema ko tanubu fi haula imanabi ibi blanem huru joro la nonu njela al amru amruka koy etay wa sha'nu sha'nuka koy etay ni mohdu ya dima taqdi fihim ibkiti tiganununa wa tusalli bihim ibi selinu uyi ne ko min nonu ba blaynem huru koti op man islamu farla nyonga je wati ninde alakara ka sunna jaku ya foka nyema nyin salama wala on va wiye o sharia de bateau alhamdulillah rabbil alamin on jamana ma nyema farla nyonga kan njekulu barkale nziri akaka sababu ye ka jamana salamo kala jamana al-salama kelengel na be u yebe ka horanya to yibolo ala bato chugo kadiye ibi ala bato ka do be seka faranyonga kaka kundle na kele ka jekulu do siki nga o jekulu na chaya anga jamana ma nyemo ananga jamana dina nyemo ya nyine ka jekulu bakele siki mimbi o jekulu faranyonga ko lu belejele ngofo jamana twala o de ho conseil islamique ye malilaya okuma o yambele jele tayambe fakele bakele okono alhamdulillah rabbil alamin bara ndamine na nyakara anga jamana yo nyema wula fokase an fa kerefe anga dono baw nyefe jamana kundiki nana kana bara ndayele ni bunye an karama makanyi ambi dugo kay alaka nasara kayralla ala nyema ya min galfa ayrama alaka tafanga danama o kofa président sortant nyema ya kun galfa me mami manoy anva anangara mako Sheikh Mahmoud Dikoye asrabe Allah subhanahu wa ta'ala ka annana samedi sogoma dafa kana bara indayela ni puma nyumawni ni bunye ni karama puma nyumawni kanyish al-salamu ma puma muno be kalali fo puma muno be dlali fo puma muno be islamia ka sinzini aka nyeta fo puma muno be beni kelenya fo asrabe Allah subhanahu wa ta'ala ka opma président de la république kele ka science dayele ka yamor di ko ka temeni barawi alhamdulillah rabbil alamin dono baw yu ujo yorolla alaka sallallahu alaihi wasallam ko al ulama warathatul anbiya nasr Allah subhanahu wa ta'ala dugma ko kokana na ala ya dlali kal nyema ya khalifa nabi nyum ma ni nabi nyum bana dono baw de bu sey joy o de alaka bakko alaka kira sallallahu alaihi wasallam sabatra ko alaka rabbama ja'ala salah al ummah al muhammadiyya fi salah umara'iha wa ulama'iha alaka kira ya sabatanye ko al muhammad man de kan nyeni
o be am afama ka nyeni ni adon ba ka nyeni bulu mo ma ni don ba jagale yara ni don ba ladri yara ni don ba yuka kalanven don nu sirana ala nyeni ka kalanven yi mo mande bi lafiya ani don ba jito yara ni don ba natara ni don ba sirana nu farala mo mande bi toro mo seben se ku lafiya bile kolo ci se ku je fu se ku lafiya bile ni de sharia kise fonde ka labato opma dugo to be faroka sarakati to be faroka morsebe on be faroka nyene nge ka ala dele o be faroka no kram hono de bi lafiya assalamu jaku yado on dem son fanga vaw fo ku barkada la hara ala ka nyine ngala to ko baw joro mina jamana don baw joro mina on dem son anyaye anjigi tugura wallahi ala yidu ko zarmandi maw mama samedi ni dimanche ni kumbe palais de sport kono ni kumbe CCB kono ijigi kumi nyamal islamé yalla ngana yo nyon zoro yi ibado ko sangone ko kera sebe tlo banana wallahi cew farla nyonga muso farla nyonga ni nani jo ni ku korta ku fle ijigi mi ala la ijigi mi nyakira la ijigi mi nyanga jamana na ijigi mi nyanga islamé yalla mati bo yoro wara kananga misru dula mati bo yoro wara kananga dine dula awde bi kecce ka nga jamana dula awde bi kecce ka an faso dula awde bi kecce ka nga dine dula alhamdulillah rabbil alamin togorba jora wallahi anyan joka togorba fle anjigi nyana cewba nyefe ala kana cewba anyefe وقد جرى الامر بكل احترام وطن عناني hokko sa islamique biro kura min sigira senga asigira senga an zigile nyana an vaw ya fara nyonga commission saba min farla nyonga ka bara belejele dla aywa commission statut et règlement commission d'investiture an commission plan d'action a belejele ya ka bara ke bunye an karama kono an basigi kono a cewche kumbe muso kumbe abe malola alama a belejele malola jamanama abe sirana Allah subhanahu wa ta'ala nya be islamia sharia labato nyonde ngana mono ngumbe islamé ton hakami ngumbe doni ba hakami ngumbe ni nunu ngoku bu kwada nyona ko bebi joro nyini angumi malo angumi lebu sutra kunda kofe neni manye ko ngira ni salamu ma fonina angira fitri walayi am salamu fonina ka salamu barakada baran asabatira ala da'i kitabillahi Allah ta'ala ka kitabu aywa chenka وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السبت الكربك السنة بلا نزاع ولا شقاق ماشي مفونيون وبارينا اقتداء بالسلف الصالح انا ما نيمو ياك سلاميه ما نيمو لدغلي كما بس السلاميه نيما يا بسغيتاندي السلاميه نيما يا تفني كوابي نيني السلاميه نيما يا تفني كوما بي كونلو فركو بوانو في السلاميه نيما يا تفني كوما ما فلا ما سبا ما ناني بي كوا دانيونا كانيون ليبو انوفه علي السلاميه بوني اوما علي السلام بوني اوما السلام دلوي مني الكرب صلى الله عليه وسلم فاتورا ترك الامر بين المسلمين شورى اما بولشي ما كلشي ما كنا مهورتي اي نغا ما نيماي اي كوتو السلام يروني نيونجا باسوا يادو كو حكلي بولا يادو علي مهوري يكلا قران نو يقران فامو اترك كسنه بولو يسنه يفامو وتفلي فيو ما تمسكوا بهما ما دام نفيف لابو تيغا كونو alaka kira ya doni jinga taraka kotu bolo salamo farla nyonga wati kurni uju bolo si abakri sidiki mako abakri ambe na kay kira nga ma nyemay wote makala nyombu ko makala nyonnani makala tambal amal bila qitali ma ayu amba murufa mana ala sona abakri sidiki salamo ko ma nyemay yake do fin bebe laban dalila kuma manani alaka ngana kama ayu nyema laban sera aya jiginye umar bin khattabila وشاور المسلمين على عمر اي سلام ونينغا عمر بن خطاب كلا حلال عمر كوفه او بمفو عمر لا سلام فامبا ني منفو اي ايوا عمر بن خطاب ايوا يا مرد السلام ما كوكا ب عمرك قال با فو كوكا ما نيماي كو جيغي تشكاني الله عمر بن خطاب يكبارو مواتي من ابو الباتو نان ابو بكر الصديق لا اكو منا اي مو نينغا ني عمر كلا حلال ني عمر دبي نيره دونك تام مو كو من من نينغا ابو بكر كو عمر بن خطاب ما كو ني نينغا ako waybe ka femi nyini la nyine nenye no salama ka manyemaye ne umaru tafe ako ne munya do iba fe ndadi mafuka tenza ninde chei ninde sabati salama nyemaye ma be karaba ka sikala de am alaje alaka ambe sababa ma umar bin khattab fatule salama yo usman bin affan kerekere tokolla usman fatule ayyanu aliyan kadhalika o choko kelela o ali ibn abi talib kerekere o chokola haula ila khulafa ar-rashidin nonon de alkraban non blak kekuni sunnatuhum bi madhhabi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ka sunnan alakra ka sunna kelini alakra bakote
عليكم بسنتي أين مهرك السنة منه وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي نمهر تاليكو نونا بلاكيكو منو من بارك نمهر كوفة أيو لك السنة فنا من بارك وكبارك تقول عضو عليها بالنواجدي أيات تغجو تشي أكا وككوالين وكتابولين نمهر كتابولي كيلني السلام نيني على الصنع وفق الله سبحانه وتعالى علماءنا وصادتنا وشيوخنا في الإسلامي أنا ما نيمو أنا دونيبو أنا تقربو على يبس سبابا ما وسرك على كرك الصحابة ولدك نمبات ننجو نيومينا الذين يجمعهم أرض وطننا من كاي إلى كدال كدمنا أيوا كاي كتا كدال دونيبو باني نيون جنينه ماو ماني سيسرك بامكو سورو أبلا جلنا نفر نيونغا كان مباري كدمنا نيون في بني أني كرامة كونو وقد جرى العمل تحت رعاية خلق كبير من العلماء على الصنع دونيبو ما تشاما لا تيجي كوننا نويل كرا manivia la ko kama ani darlaw choko yaw kama betsaka jamana kile don ba betsaka nyozoro kene kilenga nga ala sona don ba ma chamanye wele jabi min baynihum ash-shahiru الشيخ عمر بارو جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وكذلك الجيلم الشيخ مدن توري جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وكذلك السندد الشيخ حماد كنتا جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وكذلك النبراس الشيخ عثمان صالح تراولي جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وكذلك التود الشامخ محمد تراولي جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وجيل كبير من الدكاترة ندوني بابا نونجلين نبب مكانك والدكتور شامب مكانك نينا نون جراك فرانيونغا muso baw be kerefe ambawla o jera ko bolodi nyoma aslamu waradu kulla ngelegele belajele de jenani aye da annama fa'alahu aljalilu fa jamil ka fa ko sitki masanaye minga koyoyi kon ngoy anduna seka kurashike fo alay min zabalahu mahfuzullah min zabana mino dama de baraka ma to nga vara nyonga ay to nga sabali anga jen alaka latike dona baw jenani aywa o siram minani alhamdulillah rabbil alamin on demson on galandum anduguru la ni laydo duma wanda javanina إن شاء الله تعالى بعد مننا فوق بارا صبتي وقد تم الوفاق على صلح الجميلي على الصنع بارا الدكيرة ني قصنصيسي نبنغ نيوماني في تعيين الرئيسي أيوة هو سي نيمايا أيوة سكندي لله ما عرفها الإدارة وقدت قبل هذه السنة دونبا منو مبارا كونا كاكورا كمن هو سي سيسان فولا منو نيا بارا كفنين أولو دلاني دي يا صبتي أني والله على بعدون أماني فولا غوشيلي كما olu de ko conseil bureau kwa ma delika sigini zigi chuko ina bene bonyene karama kono kama kirera op mo bajira ko nyine alay alsalamu deme alay mali jamana deme haythu mata shajara fihi thanani ma fila manyu fonyongo baraina wasalama tonfla ma fonyongo barain kechugola وقد عينوا باذن الله سبحانه وتعالى على الصنع على كجي انaka bunye kono uye kerekere leke uye sukandi leke سيف الله وشيخ الإسلامي أيوة السندد الهمام وفريض العصري الشيخ الكريم الشيخ الشريف عثمان مدن حيدرة وين نجرب نيوم عندك كرنجرة كسوغاندي على كجين أنا كيامرو كوفة على كلا تيجي كوني كوفة له هو محفوظ لك كون أمبد دلينيه وين نجرب عندك سوغاندي والله رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي في مالي وين دتاكاك هو كونسي إسلامي كما نيماي السلام وأنتنا مچامو فمبانينه jirali mawla yazid ho gumuda batunu mawlade ni mawma sikira kebe faka sharton madan haydara fo maliyon yi kebe faka sharton madan haydara fo africain yi kebe faka sharton madan haydara fo atles salamaw yi ibi ke sababu yede ka nyami mawma sharton madan haydara minni mo ya don fo mo yutugo ambi ala deli ala ka kili nyumandi amma uye chokoroba sike jabran wa qahran biduni mashi'atihi akara nyena akira ala nyena uye chokoroba karaba ka sigi salamo ka manyema yala ambe ne vona nda chamanya yi wala na khafu fihi law matalaimi andi sira jala kibaka jala kili nyala ka kone mbara nonunye mamna nanyo kibaru me kone mbara imbe sena ka be sira la kana ne chokoroba nyina nga bi chien fila wala ma chien sababo ngele na kele ala ba envey ngone mbara ina sira bi ke chugodi akui fa obe nyonyela groupe ma manyemo be nyovamuna nu yu jigi nye mamina ambo de me kubika manyema ye ngane kone ndikaye waji laidu duma ngondikaye nyo fuye ngone tikaye ala sona Allah subhanahu wa ta'ala latike nasira abi jonka la yini yelema Allah subhanahu wa ta'ala latike de ye soton man haydara kala yini yelema akala yini kunyede akabla je kuli vando fe ala ifangane barka minda ma biso ko keka je kuli ndeme choko mina kase akala yini ma
nga ala latigara la ko fale de ka aka manyamai ka kon bara inzelinye groupe mai kalo saba nyona ke nyon vamu la bonye an karama kono nga kuma sewo se ama ba juru la ko ay manyini nete kai ngana bena maminga an la bene do ambo tigi deme to goroba joro de kerani to goroba ka dimba ya anaka kalandiw jaku yado ulajeli kan dawere la ambake ala jati de kama ala ba do andake fenwere kama wallahi la ilaha illa huwa neka abara imbe kono nini chema nyonyi ni musoma nyonyi mi ansaruye ko nya soro abo kono fo serfo madan haydara ka kere nyamay nyame fana dala ne zanu manna alhamdulillah rabbil alamin kuma wi fo to ko wi to ko robaka dimba ya chekele ndala muso kele ndala mi alla nyine kwa ka kene nyamay fedo temena akola gele yawla ne rabbi same ko lakale mimbaru sanveya ngaw gele yow bekko fe mun hanama de kala nyini de tseka ala kala tige bali ala na nakan nay wajibiyara to gorbaka pamena ni islamu ya wajibiya pamena alkira nona blaw don baw ayra nyona don baw nu ya wajibiya okuma de la to gorba yira to ala bulu yira to akira bulu nga sababu bora anva anangara mako majlisul al qadiriyya nyama ba shakal fadaha kunta o de kera ma fola minya ye ko darula ya nyini 600 fanga serton madana haydara to ko seben nyama ya nyinina ayaka be kulli ikhlasi ala jati de kama o kofe to roba yere bunyeto alfa da haka ay sutura bir fini to aka ko ndimalu ndi labla ne yake ndimalu de bin ne jera matige ila jela matige ila islamela matige ila horonyana ne yake ne haydara ndi labla ko yin ndama de islamu akira awnyana la har ala kanyininga ni andi siranina irezo soso taun ziranina bugali taun ziranina nanni taun ziranina on ben vonanda chamanje anda fo sanu kama anda fo wari kama anda fo nata kama ala de ni wajibi ko ngani fo la hara ala ka mizana nyefe ala ka nyini nganina ninde yake chogoyi ni mami ngo dore mabna khazannu o bora jigiya de la inni dunga de kadiye nyonde lisal khabar kal iyani ko kibariyate ko ma fo aywa akira nyana ha nifla ka mi vo akira nyana de nga insha Allah ta'ala mo jidira kana gelera nazidu lahum idaha halibi ami ay ko jeya ka temeninga ami ala del ala ka kele nyumandi amma ala ko kaka ala yakama mamina ni ala sona ni envo farla nyonga ka groupe ma yo hoko sa islamique bureau kura ka sigi ka sabtu madan haydara taka ke anyemayi o ya ala ka jonsana ma do da anno ka benama jarani sha kontawoye ma sabe ma sabatilendo jamana imbedda me kontawola o yale taka ke sabtu madan haydara ka dangai wati kuro kama uye chaw dada noka fo vice president seki a chekkelengele be ngana uye muno me seka kodla anjigi kay muno na alsalamiyala akuma mban wasado ni mafla twala wati choko kama ambe Allah ta'ala deli ala kambe sababa ma momena ni biro sigira tokoroba kama na gone tokoroba desele tokoroba yi kando jurula kadi islamu ma ala kama kira kama ayiraku ani anaka nafolo ayadi islamu ma tokoroba nana kana aywa datuguli do kani kun doli islamu ka donu koro we donu sika kuna ay puma nyuma fo islamu ye odo wati seka nan puma imbele jele ngai sinzi minga ode islamu ka tabulo la pasa dabla islamu bele jele beki take nga nyombu nya nga nyongara ma nga jeka do dakileve nga bo dakileve ka seka fo kokora ne mbara yale maddo ala joro nyini kama munu ma ala ma latike munu nga do biro la islamu nyemo la ku beku hakilisiki dana ya joro chama be yabena kalfa ma kunye ben kiliya ka soro islamu no nyonje ka seka fo kokora ko islamu ku chesri anga fara nyonga bara folo bina ke minyi nimbiro kura mina wuli ka jo ka ta malikuna kun ka islamu be fara nyonga anga jeka siga anga puma islamu be kala nyona chugodi anga jamana fitne be ka tasuma ka chugodi shiakele be banga jamana kona chugodi anga jamana nyemo famo bi lafiya chugodi ka tani jamana yi jamana ka boni ngele ya ngono ninde kera chogoroba ka projet ay min présenter ay dimanche wula alhamdulillah rabbil alamin nyama bawba ko fe wallahi ma ne ko ma java ni ngoy na fonyongo makala ne bolo mine nyi bolo jingo makala ne malikiya ne wahbiya ne sunamayo makala beko ne islamé aya akara sababu ya onjigi nyana on dem so anjigi nyana vawla anjigi nyana nga dinena wala doni ba badama do yella dili kandi to ko robaye anyini se kontawo ya nyini ko dina ngana ta fiyo fuga jaga fara nyonga ka nyondo
aywa Cheikh Madan Haydara aywa sura fana labɛn aywa o baara kɛli kama o sura fana dunyɔrɔ la an ka jamana dɔnnibaa ba dɔ bɛ Cheikh Umar Baro a bɔra Kayi o y'a ɲini silamɛw fɛ ko an ka taabolo lapasa bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an jija an ka kɛ fa kelen ba kelen ye Ala mako b'o de la kira mako b'o de la wa an bɛ waati min na sisan waati mako b'o la alhamdulilahi rabbil alamin an ka jamana dɔnnibaa ba wɛrɛ bɛ yen a Cheikh Muhammad Tarawele sɔnɔma ko aywa dɔnnibaa ba dɔ o fana segira o kuma kelen kan a ye jidi fara Cheikh Umar Baro ka kumaw kan alimami bɛɛ to a la wajulikɛla bɛɛ to a la aywa Cheikh Kɔntawo fana kɔrɔfɔ laban na o segira ka segin o kuma kelen kan Cheikh Kɔntawo ka kuma fɔcogo diyara ne ye kosɛbɛ a ko dunanw ma aw minnu nana alimamiw b'a cɛla wajulikɛlaw b'a cɛla n'a yɛrɛ kɛra n'a taara Mali kɔrɔ ni tilebi la a y'a fɔ mɔɔw ye minbariw sanfɛ a y'a fɔ mɔɔw ye hutubaw la a y'a fɔ mɔɔw ye wajuluw la ko anw ko Ala de y'a latigɛ bɛ anw kɛra maa ɲɛmaaw ye ko an mako bɛ bɛn na ko taabolo lapasa ka bɔ an ka silamɛya la bɛɛ k'i ta kɛ an ka ko kalifa Ala ma lahara n'an sera Ala fɛ yen min ka di Ala ye Ala sɔtala b'a ka jɔnw sɔn o la o fɛlɛ khitami Ala sɔtala ka diɲɛ kɔnɔ kɔrɔfɔ laban na an bɛ makamatigi ka aywa beitu kɛ ka aywa an fa an ngara mɔgɔ Cheikh Madan Haydara Jaza a ka nin sigiyɔrɔ in na bari sabu Ala b'a dɔn cɛkɔrɔba ka kan nin jɔyɔrɔ ye o de y'a to Ala y'a kɛ Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi Ala ti fili Ala b'a dɔn a ka kan ka kow kɛ cogo min na ni kiraw tɛ yen dɔnnibaaw de bɛ kiraw nɔ na makamati sara bɛ Ala ka ko a ka kitabu la bintu leylati a ko taqulu mal mafakharu illa al-karamu wa hal mahallu al-amni illa al-haramu arsilamu waso yɔrɔ tɛ yen ni maabaw tɛ o cogo kelen don ni mago bɛ hakilisigi la i bɛ taa haramu kɔnɔ nin ko in ni Cheikh Madan Haydara kan de ka kan n'a mago b'a la k'a ka dilan bi a ka kan ka sigi ale de kan na dɔnnibaaw y'o de dɔn u y'o de baara kɛ ne ka kɔrɔfɔ laban ye min ye shairu arabu kodɔnba ba dɔ ko a ko famali illa ala ahmad shi'atu wa mali illa madhhab al-haqq madhhabu silamɛw a bɛna mɔɔw ma wa a ma bɛn mɔɔw ma nin ko in na anw mago bɛ tiɲɛ dama de la min kɛra a bɛna mɔɔw dungo ma wa ayi la hajata lana ila dhalika anw mago foyi t'o la a ka kɛ Ala n'a kira dungo ye a ka kɛ dɔnnibaw dungo ye a ka tile silamɛya sariya ma o kosɔn islamic bureau kura sigitɔ la nin sen Ala sɔnna a tilenna silamɛya sariya ma wote ma kɛ k'a ɲini maa fila ma kɛlɛ a kan an bɛ Ala fo ka Ala barika da o la an jigi ka ɲi Ala la nin bureau kura in bɛ kɛ an ka jamana kalali sababu ye a bɛ kɛ silamɛw kalali sababu ye Ala k'a kɛ ten ya rabbi danaya kalifara minnu ma Ala k'a ta fanga da n'u ma ya rabbi bureau Ala ka n'u dɛmɛ ya rabbi alsilamɛya Ala ka sabati Ala ka silamɛw dɛmɛ Ala ka silamɛw kala ɲɔgɔn na Ala ka silamɛw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيان درك بنيا ماما